Dobar dan poštovani gledatelji Max Sporta, lijep vam pozdrav sa gradskog stadiona u Bjelovaru, gradu u kojem jučer i danas traju pravi prvoligaški nogometni dani. NK Bjelovar bez Dominika Glavine, bez svog, kažu ovdje domaćini, najboljeg igrača u sastavu Dele Begović, Nikolić, Ljevar, Šantalab u zadnjoj liniji, ispred Đorđevića, Pranjić i Sedarušić kao dva zadnja vezna, Varga ispred njih, Fernandez desno, Motika na lijevoj strani i Lion Cahani u samom vrhu napada. Suci današnje utakmice, vidimo i to, Spličanin Duje Strukan sa pomoćnicima Vicom Vidovićem i Sinišom Fajfarićem. Četvrti sudac je Mateo Erceg iz Pristega, Cipetić, Dehas, Miličević i Salihu u zadnjoj liniji. Pa onda u veznom redu Mateo Marić i Blaž Bošković i ova prednja trojka Ivan Tomečak, Indrid Tuci i Luka Stojković iza leđa Sandra Kulenovića koji će biti najistureniji. Miličević sada vuče po lijevom boku i dosta prostora mu je ostalo, pa jedan lijepi dribling Miličevića, ide i centar šut za Kulenovića i ponovno Marko Đorđević do dobroj reakciji. Još jednom je morao Đorđević spašavati. Blaž Bošković je sada pucao glavom iz neobične pozicije, ali nezgodno. Još jednom su se spasili Bjelovarci. Ali Bjelovarci u svakom slučaju zaslužuju pohvale za ovako hrabar izlazak, za pokušaje da napadnu. Evo sada nove opasnosti i evo sada pogotka, 20. minuta, Sandro Kulenović, Lokomotiva vodi u Bjelovaru 1:0. Lijepa kombinacija ovoga puta. Marko Đurđević nije mogao ništa napraviti. Sandro Kulenović. Miličević to odbija, ponovno Šantalab. Ovoga puta oštro, Lion Cahani sada pokušava iz prve. Dobar je to udarac bio, solidan i nezgodan. Međutim, Nikola Čavlina i to je zaustavio u 29. minuti. Opasni Motika, ide još jedno na Dehasa. Dehas ga čeka, gleda i na kraju blokira. Pokušaj lijevom nogom i ljevicom će pokušati Varga, pa onda desnom Varga. Ali ovo će Salihu odbiti u udarac iz kuta i evo nam i pljeska. Iako nema tu ni govora o nekom vatrometu prilika, ali Lokomotiva bolja, konkretnija, opasnija, kao što je opasno i sada. Ovo će Ivan Tomečak, da vidimo da li spremiti gol, neće. Mario Nikolić spasio je stvar u ovoj situaciji. Vidjet ćemo je li se i ozlijedio pritom. U svakom slučaju zapeo u mreži. Ne, sve je u redu sa Nikolićem. Lopta na Liona Cahanija, pa je ovdje lijepo prolazi. Vidimo da li je to i on Motika. Šantalab je u velikoj prilici. Šantalab nije uspio dobro primiti loptu i pobjegla mu je s noge. Propala je ova prilika, nije uspio uopće doći do udarca. Ali nastavlja se bjelovarski napad. Jakov Pranjić, lijepi dribling i onda još jedna lopta ide visoko, previsoko i u gol out. Stojković traži Tucija. Tuci, asistent kod ovog jedinog gola. Tuci daje ovo ponovno za Kulenovića, ali nije lopta bila dovoljno precizna. Dobro ubacivanje može napraviti velike probleme. Ide udarac glavom, evo Motike na udarcu. Nije uspio to zahvatiti. Teško naravno stvaraju one prave izrazite šanse. Ali tu su blizu, evo sada Lukasa Fernandeza, puca i on. Ništa se ovdje neće suditi. Čavlina u problemima, Lokomotiva u problemima i sve su glasnije tribine, sve je veći pritisak i na terenu i na tribinama. Puno bolja Lokomotiva u prvom dijelu, evo sada velike prilike i odbili su to domaći nogometaši. I onda ide nova šansa za Bjelovar da se otvori. Vidimo tamo može li se to dogoditi preko Lukasa Fernandeza.
Fernandez ide na Cipetića, Fernandez prolazi Cipetića, puca i sjajno puca, ali nedovoljno precizno pokraj gola. I Lokomotiva je pobjedila Bjelovar 1:0, Lokomotiva je prošla u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Jako je lijepo vidjeti ovaj događaj u gradu Bjelovaru i gdje smo odigrali jednu dobru utakmicu. Mislim da smo odigrali hrabro od prve do zadnje minute. Igrali smo napadački onoliko koliko smo mogli. Lokomotiva je ipak prvoligaš i ne da vam puno. Što se tiče mene i moje ekipe, nemam dečkima šta zamjeriti. Stvarno su dali sve od sebe. Falio je taj touchdown, a da zabijemo gol, a da malo dignemo publiku na noge, ali nažalost nismo uspjeli. Prvo poluvreme mislim da smo trebali zaključiti utakmicu. Nažalost nismo i drugo poluvreme smo imali problema. Imali smo i mi na kraju dve izgledne šanse, ali istina imao je i Bjelovar. Bjelovar je jedna kompaktna ekipa, znaju šta radi, znaju šta hoće. I znali smo i prije početka ove utakmice da nam neće biti jednostavno, ali ipak na kraju prošli smo u kupu, neki favoriti nažalost nisu.